Hello, papagayam! Kumusta kayo? Naragsak man na Paskwa iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat nga intay ba sa itakat manipod ka ni pagayam tayo abeni, saan na pudpud anagan. Ngamsak ba'y nakablawan tayo pa iti pala si family di Tabugyas Benguet, from Abnel Sipaka iti Cyprus. Salis Mix Vlog, Bing Soriano, Alcatlin Dumayas, kanilolita Ventura, Kabang. Kastoy man tisurat ni pagayam Beni. Dear manang biyanang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan tila nga. Agtayagak iti 5-6. Medyo narapisak, medyo nangisitak, iso asyak tay makunkuna tall, dark, and never mind. Never mind kunak, ta sa anak ngamin anataer, ngamkit day sa anak mo't atay kalaadan alalaki. Iso ngay bagbagak dagitoy, takayat kuman asikat imang ibaga, noan niya ti kurang kanyak. Tadamot basit itsurak ti kunak. Ngam, apaya kastoy ti mapaspasarak. Ala, rugyak nga rodan tag salaysay tap numawatam ti sibubukal nga istorya. Rugyak tag salaysay, idi naklunak ti kaunaan, anobya. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gaputi kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangan. Ay na, kalpasan ti duwatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangan. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agwa ka ngay, Benny. Ay, uwin tanay, di mas baalan, ti kinaragsak ka. Sika talaga. Makaisa, makmatkan ka. Ito bigat, agpasyarta tagdikta. Rambakan tamot ati umunang aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana. Tay anak ni Lolita. Untatang! Ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Dita nga minti kayo kayat ko, iti may sa babae. Apay, si Mang Petay na naggapo iti bagyaw. Di mo't agtrab-trabaho. Kas-sales lady iti may sa amul ijay. Untatang! Ngam nagawid ang? Di na kanu kayatin tagtrabaho. Maya, kay. Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada la ka di unayin na may dilig iti nobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti duwatawa na panagdadatong ko kang kwa na nga eh. Kung garaw, nanos ka unay, nag-araramiti na iti Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko tinagaran. Ura da iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kay nararab ko iti silpaw. Kita inyo ha? Kay nasya mo ilakanyak. Iso nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana, hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya day ta ha? Kay baga ma ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok iti bagyo. Saan ka di maupay kanya? Saan? Apay nga maupay ha? Basta nagsina kayo na ha? Wan, Benny. Nagsina kami. Ang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Yuray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kayo. Benny. Ikasar ka. Sampay nga ita. Tagurnungak pa niya. Agyaman na. Man nakaawat kagayang, Benny. Ikasar naklat tagayang nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masigugak pa yun. Masikugak ko lang. Wan, Benny. Ay, agduan abulan ti sikug ko. Inalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan na. Ngamsaan mat gayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Nga madamot gayam ti asawa na.
Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Wan, Ay, agyaman na ka. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtaga rin. Agsao ka mat Anya ngay ti makunam ita. ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga gawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mula ka natanggang pagay. Ah? Agawid ka adagosan? Manula ang minutos ta nagtugaw dito parke Kwa, basta gawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga gawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Wintang. Oray sa anak agwapo. Damay lata siguro karbang ngagpili ati asawan. Kaya ti agapit iti saan ko nga mula. Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao. Para tako pa lang. Diyoray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mo nga man. kahit naimbag ata yung pundo na pa'y nga umunaking ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. Ni nanay baglaki din. Nailaw anak ko man yan. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay kawan na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agporma ka iti ustra, tado ti babalasang ijay. Kawan na insan. Talaga ngay porma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ah? Alam ang garot insan. Tapno makaasawa ka magtime. Sige nga rin sana. Ta inakpag pa po guys. Di ta pa igaw awit insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tanto nga agawid ang ta makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Mag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy, aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wan. Ina, nagpipintas ng pagso na kiti papalasang dito insan. Uy, kita danto yam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam, kadagiti maisalam ang babalasan. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan san. Ha? Abay ang dapay kabsa na. Umay, tay buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas da dyan san. Armam tam, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na kain san. Wen, danag mo na ya. Padasem lakta matigasat mo kan kwa na. Tay ko na da nga rutin insan. Ipalapal ni Ayat, bareng may salat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kaya ni Susana. Ayos na ito niya. Ison, ti mangyam amoy ti bagina. Ay, siya man ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ka adakulap. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay, nabaw. Marik nagkagayata ko ni Tiday ta babae. Nagpintas niyam. Kunmadlawa na lambeng. Nagbigat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ay, kasanungay ang naglaw mo, Aday. Basta. Ala, ibatamon ti inak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala manom. Ay, sos, ay na, narakot na kunyaw. Ay na, kanya pala ko ay, anak ko, pumitanam. Ay, ading Susana, ang dadamagay. Anya da itamanon. Ang danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangarudin, Aday.
Kahit inaklon na ka adagaos. Kaya natang. Long hair man day jay. No dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak kumama may turag nagdatong kang kwa. Hanggang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga di naram ka aw. Uy na dagos ti sumba na. May kaduan anubyong dahi tabi inay. Asawa mo rin dahin. Tatmo saan nga susukat, inubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag day jay tabalasang. Sana kas ka ni Diana masikog magaya. Plano nagpalukwan ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ng loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka nga wan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Why? Kanuray saan na nasinaw? Basta saan laga ang masikog akas ka ni Diana. Maklong ko rita. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kamayatin Nay, si ka maggayam ti sarsaron mo, insan Benny. Ha? Sumipngot nga minun. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapigay bangkag mo. Wani insan tayo. Insang buko sinibugan. Dagi mo ula ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapa ka arumar igay balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sa ayor orno nga munti pa ng asawa ma. Ewan na. Tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ah. Ay unaw kasinsain. Intom na ikasar ka. At sarsarong karam matlaka di tinubyam igay lugar do. Ewan na. Ang maminsan la makalawas. Tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay good, kita mo. Tamangan mo maliwayam asarong karan kasinsin. Ah. Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako akiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan mi nga kasar ka ni pagmaw insan. Ada problema insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Impod no ti asawa kanyak. Diya mga min nakadkadwa dahi nga ipag ka. Apay, anya na mo insan. Babayadan maggayam a babae ni ipag ka. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama kas diya gayam ti kabsat ti asawak. Mabayin ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanya. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Isu mo lasag paminsan na makita ka diya kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tan umaala nanti kay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dati niyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na tiyag balaw. Maawat ka o pinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na lalaki. Ang mga no agladingit kanto laang insan. Iso baybay amon. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamang imbaga kanya kati kasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo amo insan. Jack inggagara masakitan ka. Ingagara? Ha? Apay, naumakan binay. Di ka bagararaman. Naginanapay tatang. Panagri na ngamin kaslawang mamapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan. Basta napudno nga kayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak ka. Ay, tatang. Nandidigra ka. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangan. Ada insan. Apay? Atay bagamkan ko na. Ada man lang napatid ngay bagak insan. Ay, sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na na ispay. Bulaan nakmat Benny. Insan.
Nakapimpintas ka? No, kaya tenak ikasar ka dagaos. Adornong ka. Ha? Kaya't mo tiba katakas kanya? Huwag. Awang mo binakatan kan inubingan kan ayat. Aklunin na kung tay kasar ka, ispay. Ala. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabakot akon. Nada. Ubing kapay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 21. Nalabas ka mo't, Benny. Ana? Aklunin na ka. I love you. Ala. Pinagbatambutan tinakulap ko. Amangan no makita data. Kay batanday tao, yaging gaadi na aklunan. Uri makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta, agayat kamutang kanyak. Alam na, aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat ng Benny. Sigurado ka, Binay. Asawaan ni Ispay. Huwag nga rin, apoy tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga binpatyain nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sama nga mininanay, speso kastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagamait. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa, nanang. Bigla na dumtang. Awanan iti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakot-akot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di Kati pagyamanak. Palubusan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo kun ni Ispay tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti, Na, kunak no da nabiru ka maun. Imbabawi damoy. Isong ay nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Neh, apa nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka nakan. Tanay, di magawi din dyan kasinsin, mau. Napanan na nga tayo, uncle. Kuna naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Kuna na ngagsublimit ladagos iti kalman. Hindi mo nagawawi dahil. Ay na, diyan mo ngamin makuntak, uncle. Makapadanag mo da diya tao. Hilo tatang. Hello, Binay. Apay mo. Kasar mo ita. Magpalpaliwawan ka. Ayun nga, iti mapartay. Pagan ano mga ikasar ni Nanay Spinay? Ha? Ay, ano na ita sasawumay? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Andiyan ngay. Da kayo at imang ikasarkan ko ano no kaya iyo. Anya? Sige tatang, bye. Kasjay tirumbang ka na ko ana. Tapno rek na damay timpari na da kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabayin tinaramid mo. Apay pagpainan niyo ko ma. Nasakit ngamin tinakam ko itinaramid nin sanggaw. Ingagara na ngayon param ti ipag na. Nga uray sigod nga muna batakas jay ti ugali kan trabaho day jay nga ipag na. Imbaga na magkang ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay ay. Day tagayam ti pagsaksakitan tinakam mo. Amo na! Imposible di na mau! Mamati ka ka! Ay asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny!
basol mo nadadaka sa mapasamag kaninanang ko. Ha? Ah! Apay aya, Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan. Imuli di bubong ti balay me. Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan. Nga basol ko ditangay, may! Umay kan ko na! Naitanod dadaga sa mapasamag kan kwa na idarum ka. Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan. Pangasim. Ay, wah! Ipakawanan na ka, nana! Nga masako nga lilipatan! Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Wah! Nasaysayat lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Tiamok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kankwana kat naggidawak iti pamakawan. Iswa na awatan na. Kat dinan impilit ti bagina kanya. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko iti dayda kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kadainsan ko. Kastamatan kanina na SP kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Nala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, no pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti balas-balas. Nala, pagadalam dayta. Bueno papagayam, di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benny. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insorat wanen yornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Merry Christmas, kan God bless kada kayo, amen. Hello, daytoy manan, to'y pagayam yo ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang biyanang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama ita kat nagapo kinigayam tayo. Wano pagayam tayo? Anaglingad, itinagan a Charmaine. Ngamsakbay na, kaya't ko pa kablaawan da Ma'am Bing Soriano, Jose Pascual Abogado, Ursula Lansang di Tarlac City, Rodrigo Sarmiento, Kenny Domingo Soriano, Dita Isabela. Kumusta kayo amin? Tisurat ni Charmaine Katkastoy. Dear Manang Biyanang, nakapagsuratak, tadamot kayat ko pa'y dramakan ka. Kat si kalakuman ti makaamwamang yurnos, iti surat ko. Ti istorya kan ka kat mainaig iti best friend ko, manipod elementary, agingga iti high school. Kaya't may ti makatrabaho. Iswasimbrak kami ti may sa amol ka sales lady. Rogyak nga rodan ti agsalaysa. Nakado kayo iti nailako itaabulan Charmaine. Remy, agpada kayo nagagayt. Agyaman kami, Sir Leo. Thank you, Sir Leo. Di dakman awagan iti sir. Tagpapada tayo lang ka empleyado dito eh. Imun unakla nagtrabaho dito yung umda kayo. Leo, kunailat ako makanyakon. Sige si Kati Masurot, Leo. Hami nga yung pagarup nga very humble kagayam. Saan man? O sige, agagagat kayo. Tapno mamit yung timbaga ti boss ako ta. Tapno adda maala yung incentives yo. Lalay nyo pa taglako. Tapno makado kayo. Talaga nga kastatar aramidan me, Leo. Takakaiso na nga naawat kami nga agtrabaho ito. Talaga nga best friend kayo Kanayon kayo nga ngagkuyog kahit. Ayun since elementary kami kadda kami agkuyo-kuyo. Isumot lagayam Agam, kasla na ulimak ni Remy ngam sika Charmaine. Talaga nga kastudato gayam ko. Managbabayan nga min unay, mahin-hin. Agam mamuyo, kasla kayo kayat ko iti may sa ababay, ti mahinhin. Alala, sige mapan kami. Agawit kami ta
naisubmit mi matanda iti collections mi. Patuloyan men niya, Leo. O sige, aganad kayo. Ay, uwan kayo. Mabalin ang mahal ti cellphone number yo. Uray, asino kada kayo? Tapno, ada pang kuntaka kada kayo. Ay, siya kon, Leo. Ah. Tilangan cellphone number ko ti alam. Ala, Reme. Ish, makilkiligak ngay. Apay mo, Charmaine. Ay, papaya ba na kano ni Leo? Ada kano na patag nga ibaga na kanyak. Kung na may sa nga katrabahuan ta. Ha? Apay nga ta. Anya nga tati ibaganakan ka. Ay na, baka agarman kanyak. Tanadlaw ko ngamin nga krasnak man. Pasara kita anak ngamin, kat sabali nga iti kita na kanyak. Mamadlaw nga dalimod nga rik na kanyak. Ay, di pulbos mo nga dumawatak man, Remy. Adda dito'y bag. Kanji lipstick mo taan, napudpud mo tanji lipstick ko. Makilipstick ka niya, friend. Ah, Leo, apa nga pinayaban nak? Andan sa matkano na patag nga ibagam kanyak. Ada, kaya't kami interview, Gwen? Ha? May papanitian niya. Ay, sus, dato yan ti ibagbagak. Ay, agda maglaki ti dato yan no singlak no, awan boyfriend ko. Charmaine. Ay, sige lang, Leo. Hang ka nga agbabayan nga mangibagay ti marikrik nam. Ah. Tahang ka nga supladaan. Tahan nagwapo ka ngamin. Anya, naangaw ka gaya ma. Saan nga ngaw di ibagbagak? O anya nga di ko na maibagam. Maipapaniti gaya mo. Ni Remy. Ha? Nareme? Ada ka din nobyo na? Ah, ako awampay. Apay aya. Karas kung amin da gaya mo, Charmaine. Anya? Tulungan naman. Damo pa ilapan nakakita ka ni Remy kat karas ko at dagosan. Madlaw ana singkwet ah. Nakapimpintas pa'y. Namat dato nga. Ish, Ne, apayin ngay? namat dato nga sapatos. Naglawlaw. Ha? Eksakto lang matidiginatang ko. Limaw lamatan. Ibas-ibas ko sa dato nga sapatos Anya, nga. ay, Charmaine. Ay, no, may papaniti ibagbagam kita ka no niya te maramidak. May karing pa diya matulungan na. Kat padasak to ah. Na, Ngamjak may pasigurado. Masursuro na. anya, anyat kasuron mo? Masursuro na kito'y sapatos ko. Nagliaw-law matanan. Makaibas-ibas nga. Ha? Friend, o may kadagasan. Taintag pa share ta day off ta ita. Oh, apay anak kami suot ka, Charmaine. Awan, maditimod ko tagtangag pasyar. Talagang awan mapagtalkanan nga lalaki. Puro damin man ang alilaw. Ha? Ala, apay akas tamad tanti bagbagam. Apay, adda ka din ang pasakit kan ka lalaki? Di mo isa pasap ti kasta. Tasaan nga amin kat kasta. Adumat dagiti nasisingpat alalaki. Diyak amo ah. Ni, adda awag mo. Ni Leo ti umawag. Ay, panawan ka man biya tasong batak dato awag ko, Reme. Imawagak. Kumusta? No nasaumon ka ni Remy, tinaibagakan ka, Charmaine. Ay, kwa, saan pa? Kaslamat nga minawan interes na nga maki-boyfriend. Kano bang gitak ti about lalaki kat agmisot? Madlaw nga awan pa'y plano na nga maki-boyfriend. Anya? Kat, nasaum ko mga tana? Babaya matay bagak to. Ayun nga. Mabalin ang maalat cellphone number ti gaya mo, Charmaine. Ay, day, tapay ti kagurgura na. Hana nga kayat nga itid ti number na iti sabali nga tao. Anya? Ay, awagak ko ma. Walang pakitid mo man nga ti cellphone mo ta, kasaritak din. Ada pa nga wisak kang kwa na. Ay, kwa, rimwarmat. At DJ store, iya nga mente ayuyang na. Ha? Sige. Pakibagan to lang arudan, tawi isak amangan iti restaurant. Dagasag inton malami di balay da. Pakitext na to. Tapno amok, no manugot mo no saan. Ay, sige. Ibagak to, Leo. Imawag ni Leo, Reme. Numayat ka kanok at agsasarak tayo. Tamangan tayo iti may nga restaurant. Talo tayo kanong agkukuyog. Ha? Apay ka no? Diyak mo ah. Ang kurso na dan sa matkanyam. Anya? Talaga? Oo,
Hang ka nga makiling. Ang damat pa na gustom kanya na aya. Ay, kwa? Di mo ibaga nga agkras kamat kanya na. Madlaw ita reaksyon mo, Reme. Si kakit di man? Saan man Ngamne, hang ka nga agdadarasudos. Laglagi pa mga guwapo ni Leo. Diyak matkiti, bagbaga nga basta guwapo kat manangalilaw Kaya't ka lang nga pating maanan. Charmaine. Amon pa nga kusto ti kinatao na. Hang ka nga agdalak nga dagos kanya na. Hoy, Reme, siyak tagtugaw ita taag-abay kami kanila iyo. Diyak kaya't ito ayan titugaw ko. Ha? Oo na, Charmaine. Oh, apa ati Magdal ka, Remy? Ay, nay, babayan na kanyam ni Reme, Leo. Babayan nga makiabay. Talaga man nagbabain ka, Remy. Uy, aday tanti in order tayo kanin tayo. Iagdan dito, ayan tayo. Kumusta, Charmaine? Anyat ko na jigaya mo. Imbagam ka din tibilin ko kan ka. Diyak namin nakasarita din, nagkukuyog tayo. Takasla na atap mo. Ay, may isa lang ti kayat nga sa unday jay, Leo. Baka hana ka nga type. Anya? Uwan, kan naibaga na kanyak nga hana kano pa'y masangot maki-boyfriend. Hana pa'y nga kayat. Anya? Panagunak. Nasaysayat siguro. Nasya ko na mismo timang ibaga itipod no amarikrik na kanya. Akwa, uy, baka mapaay ka lang, Leo. Baybayan ta siyak ton timang ibaga. Tulungan na man nga rod. Talaga ngamin nga agayata ko ni tigayim mo. Apay ngamin nga isupay lang. Addaak matito nga mga ayat kanyam. Apay nga dinak makita ay, Leo. Uy, Charmaine. Kita anak matlatan. Ay, awan, Leo. Awan. Mabalin ka dito agpakuyugon ka? Ha? Ijay? Sarong kara ko man ni Remy di balayda. Agpakuyog akin ka. Tadyak amo ti balayda. Ha? Ay, akat. Una, sige, kuyugan ka, Leo. Day, talaga yan. Sulinak matgayam di ti balayda, Remy, Charmaine. Man ti babalay dito ya. Kan medyo adayo gamit di sentro. Ay, un, Leo. Damo na kat ito nga talaga tayan ti balay da Reme. Ngamhan na nga mo nga sa bali dato nga lugar. Sa bali tinanggiga ka niya na. Tapno agkuyo-kuyo kami lang. Sa dino ti balayda nga eh. Ay, Dajay! Dajay man oh, Dajay. Ha? Nakasalamat. Un, nakapadlak iti ruwang. Nagdakal ti padlak na. Awan mati tao. Sayang. Kunak na makita ko ni Remy. Ay, sayang nga talaga. Nabanugak. Mabalin nga ginanatapay. Intagtugaw ija si Rokte Mangga. At dain-dayo ni Jay. Ag inanatapay sa tanto agawid niya. Sige. Manong Orlan, ada ka di baga kanyam. Nya day tangay, Charmaine. Dara sa mga ibaga akin ay. Nakpag-repair itilugang ka. Aramam ka di gayam ko. Ni Reme. Tila bagbagam may. Kababain. Kaya't na kaya mo day jay. Kino nagnisitak. Kino namurmursingak. Kapwiti ka na yun na pa nagre-repair ko itilugang. Katpadasam lang Tulungan ka. Painak. Kino mabutengak ta mga lumapayak. Nalakaya ti mabastay. Iso nga ron tajak agar-arim ta kabuteng ko ti mabastay. May isa ala tricycle driver. Bagano kaya na? Siyak nga ro ti makamo kanya, Manong. Patsak nga kayat nakadayjay. Siyak ti mang ilakad kanyam. Mabay na nga raon. Siyak nga ro ti makamo. Awan ti imposible ka ni ayat no nagtumpong dagiti duwa nga kagasat. Anya ti amom, amangan mat no ni Reme tinay nga para kanyam. Ay kaya nga raon. Ang no mabasto da kakabasol mo. Haan, tulungan ka nga ro, tapno kayatan na ka. Agawid akong friend, karabin. Ay, Reme, maturukan ito balay. Sa paamtulangan tagawid no bigat. Anya? Ay, gayam, kaya't nakakano nga makasarita ni Manong ko. Ada kano napatag nga ibaga na kanyam. Kurso na na ka. Kat pa nga asimahan mo nga papaayan ni Manong ko. Nasing pagdayjay. Awan to ti pagbabawi amno iso natin makagasat mo, Reme.
Ala, tinaibagbagam Charmaine. Kas na imposible dayta. Nabayagan nga agkit kita kami kini manong mo. Itala ngagdaton. Tadtalang mat siguro nga nagrosing jayat na para kanyam. Tadtalang siguro nga nagtubo. Damag mangkeng karimay. No, adda na ibaga ni Charmaine nakabsak ka. Ha? May papanitian niya, Mang Orlan. Ay, kwa. May papan kanya, ah? May papan kang ayat, kasjay. Ah, tika din na ibaga na nga agkurso nada ka kanyak, manong. Ah, ay, kwa, uwain. Ay, pasensya ka na. Hindi ko makayat-kagarim aram. Tama buto nga mabastad. Iri-irito na ka kami. Di kabsak ko kay. Ibagbaga na nasingpag ka. Banag ngagpay sumay. Kaya mo mag-anasingpag ka kay. Kwa, Apay danog yung mahon, ha? Dahan, ha? wapay, Manong Orlan. Aw. Jakman ammo, ngam kas lamabuti nga ama kinubyo. Taamangan nulukkundak matakas iti panang loko da iti dua akakabsat ko. Ang sakti pakiin na yan ay atamaga, di kalilawan. Ikasar ka dagos, ha? Iswano kaya tinak kay bagamitan. Tapno matulagan ti kasarta. Adamor nung ko nga mamanihaw. Kwa, ikanak pa'y mat iti panawin ko amang panunot iti dayta, Manong Orlan. Di mo ibaybayag, ha? Kaya sapay kumata, danam na makang kading rimay. Ay labyaw, todo-todo with aprinaw. Pag may mesa ka mo, Charmaine, ayaw ni Remy ngay. Naawan, Leo. Baka haanan nga umay ito ta busy. Para iti pa nagkasarday ta kabsat ko. Makiasawan ni Remy? Uwan, ay, pasensya kan ngam, naunaan na kan diya kabsat ko. Kat na kasarnan diya gayam ko. Kasta aya. Awan nga roden tinamnamak, Charmaine. Saan nga bali? Ado pa'y matita tayo mabalin mong araman. Kas ko makanyak. Ay, joke! Ha? Ay, ala! Nailaw, ano ko matan nga naipag? Ay, Leo, ang ako lang daig jay, ah. Charmaine. Ada ka di pa panamita. Agkuyog taman. Ha? Papananta? Hinak man nagbartak. Intag shot. Ay, sige, ako yung tanarod. Kaya't ko data, Leo. Nasakit din na mo nga. Latihan mo, niremit yung mga asawa. Ayun, saan ba yan? Ay na, bye-bye amon da dyan nga rin eh. Asawaan na ni Manong ko iti mabiit. Isungalipatan mo, nuwan. Ano na? Ikarigata ka, kulo ng tigasat ko. Ay na, nabarbartakan, Leo. Apa yung amin nga nagbartak ka. Napaprosak dati bukot mo. Uy. Tapno maagasan, ti sakit tinakam mo. Bye-bye amon ni Remy. Mangkita kan iti sabali. Ado mo ti babulasang adi iti aglaw-law mo. Han mo lang nga makit-kita. Nadungo kagaya man. Nasikaso ka kanya. Wana ta napatukan kanyak, Leo. Iso nga babantayan ka mango. Alang ano, drumumartan. Hindi maturog ijay dagos ko. Kaya't mo? Ha? Akat wala. Dahil talaga. Charmaine, kanayong kamangawan ti balayay. Napipapanam. Yung pagturturogam, ngay tirabay. Nay. Maulawak manong. Nay, apa nay? Maditirusok ko kan jak mawatan. Hangkong akurso na dati angot mo. Naata nagluka. Kino ka digdigos ka? Adewan nakpay lang manong. Jak kayat nga talaga ti payud mo. Nagbangsit ka. Anya? Masikugak, Leo. Nagbunganti namin ado nga pa nakailawan ta. Gagsangit na. Rumbang kumamaragsakan ka. Tadanton anak ka. Ha? No kasta, pakaragsak ti pa nagsikugkon. Ay, gatwa na. Amom ka diya dahito ti inururay ko akan ito. Agkasarta nga ro doon, Leo. Wen, ibaga kadagit ti dadakkel ko. Tadumanon kami, Charmaine. Agkasartan. Manual daw ang tinapalabas.
Mawampay mo tayo bagbaga manubyaw. Ako agturong da siguro ito yan manong. Napanpay lang amin iso na jay lugar da, ta sinukon na dangi jay dadakal na. Sa di mo kaya ti lugar da. Ako agkakanat mati ibagbaga na nga lugar da. Una na nga taga Bulacan. Inton kuan ibaga na nga La Union. Nukwa ibaga na nga taga Isabela. Ije boarding house na lang ti amok, ta ije ti kanayon nga papanak no awanak ito'y manong. Lukas ta. Mapantarot iti boarding house da. Tamangan no aday dyan. Awanan ni Leo. Pimbanawon dito'y balay ko. Makalawasan kinapalabas. Sinukon ti asawa na. Nagawid da ni jay lugar da. Asawa ko na yaw. Lukas ta. Kasadon da dyan lalakay. Katuan mo ay sus. Grabe ti kinaplayboy da dyan, Leo. Agsusukat dagiti babae nga isang sangpet na dito'y balay ko apag-abangan na ide. Ti amok nga rod ka baraw. Ngam kasado mat gaya man. Ay, una yan. Manong. Ti unang bay na lalakay. Agyamang kami nga rod na. Ay, patuloyin main. Ala, gawitan. Nagsarita tanto'y di balayan. Ijay ton balik ti pangungtakeng ka. Tadi mo pinili ti lalaki na kirelasyonan. Oh, my goodness! Dakkelan ti tiyan mo, friend. Uwan nga rod friend. Kasi mat dato agbalin nga anak ko. Awan to ti madakala na nga tatang na. Ala, sana bali. Tada kami kinimanong mo. Saan da kayo abaybayan? Tulungan da kayo aginggat adda maitulong me. Ay, agyaman na kareme. Nasingpet ni manong mo, friend. Ket jak pulos agbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Ket, thank you ha. Kapukan ka. Nagsabat ti dalan mi iti managayat kan man nakaawat na kabsat mo. Ay na nakaragrag sakak, friend. Takaskin ni Orlan tinagbalin nga asawa. Man nakaawat, kan nadungunay kanya. Iso nga ay ayatag matunay ti kabsat mo, friend. Ay, naimbag kanya maangam siyak. Kasto'y tinagtungtong palak. Iso nga sorry, friend. Ha? Sorry iti anya, friend. Sorry, friend. Ngamin, ada basol ko kanyam. Inagaw ko ni Leo kaniyam. Inamin ko kan ni Reme, tinaramid ko manang biyanag. Impudnok akursonadak ni Leo. Iso ngay naramid ko ti amin akabalak, tapno sanda nga agkatuluyan. Kat idinamwan na dayta, kasta unay nagpasalamat na kanya, tanailisi kano iti mabalin, apakay sagmakan na. Katita, agis eskwelahan ti anak ko, ngampulos, adi nagpakpakita ti amana kada kami. Alakastaan, to'y pagayam mo, Charmaine. Nala, pagayam Charmaine, makipagrik na akiti na pagteng mo, balasang ko. Kadsapay la kumatag, serbi nga adal kan kadayta nga inaramid mo. Tatay ko na dang arudan, di ka agagawan no agalman itisan mo akukuha ta mga no isunto, ti pakaysag makam. Angam nagasat kalata, tanaparaburan kay ti anak, amang ipatagkan ka nga inana. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, Charmaine. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, naimbag nga orasyo, papagayam. Syakmanan, ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itakat nagapo, kani pagayam tayo naglingad itinagan nga Andrea.
Ngamsak bay na, hello pay ka na Natalia Batikan. Kabang and Reyes family from Imelda Kabang. Sandrex Cielo from Cadiz Umingan, Pangasinan. Soriano family and Florida family from Bing Soriano. Ni Ma'am Emma Valdez. Sarmiento kan Espinosa family from Ferima Sarmiento di Tatagudin. Kastiman ti surat ni Pagayam Andrea. Dear manang biyanang, ti pagtarayan ti istoryak kat nilakay ko ngayon ta kumama tilingad itinagan atasyo. Napasikat nilakay ko, wano naparamag. Kanayon na ngay pasikat, wano ipalastog dagiti anak may. Kanuan niya pa hindi ta nga ipaspasikat na. Kanayon kumatatog ngaran, nga maapanak no kasjay nga nawaag. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Marang, agpabunyag kami inton sa badaw. Tapno mabunyagan ang po kuyaw. Ay, nasaya at sige daw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyan nyo aya. May sarababoy Umdas mo siguro dahit ha? Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, ano din ang nagkarumyaw? May sala baboy ti partyan yaw. Ay, kawa na tata. Dakil mo di baboy, may? Ano yun at talo Tanayunak. Inayon ko, tayo doa baboy ka. Ha? Ay, Natasyaw. Bunyag ti pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Kaysa na mabalain. Masapul nga dumat at ti sagana. Taoray sa nga barangay. Wano, dua barangay ti Dumaray. Nagadunay mo tatalo baboy ang maparting tatang. Basit day ka ano ti Dumaray. Saan tayo nga gawi si Tiado Ataw? Wanmat nga men, lakay. Kang narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, dagiti babalasang amaayaban. Heh, ipakita yung met akabaylan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ngayon kasta. Ay na, aday ta ka Ay, tayo ka mamay! Ay, Baboy kumaday dya, pa'y bababaw. ha? Isu nga gulimat ka man si ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kaw, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ano ti sagana? Talong amin ababaw, iti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasan ka kapasaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman to. Ay ka makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga pukok dayjay. Iso abongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Kailangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayan may. Kababayin magkada kayo akalugaran mi Ha? Ken, naipromote sa gamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, oray gimanugang kayo. Permanente iti trabaho na. Ay, naibagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga waweri ti apo ko be. Anyat serbi adakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ayag sa o kamit Anya may bagam nga iti kunag. Ay kwa, kaya't ko aramanan jay ice cream kakatasaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tapang, umadanin ti graduation ko. Winarodan ako. Ay nakamaw dyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Wala nang, sa wakas, awanton ti pa ka-stress Hey, anya may ti planong mo inton makagraduar ka anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planong ka na kami adadakil mo Yan planong itibiyag mo. Pag namayan da kamay, itad mo, dagiti masapsapol may, bayat ti panagbakait, kan panaglakay may. Ha?
Saan na pa nang iboy-boy, Juna? Ang rumbang lang subad ka makada kami adadakal mo, anak ka. Apay aya akas tatibag bagami ti anak talakay. San pala nakagrad-graduar ngam kasta katibag bagamon. Agulay magkamamait. Laglagi pa yung nagitimbagan ka, Juna. Tano saan aga po kada kami adadakal mo? Saan ka makadal? Iswasuruam ti agsubad, wen? Ay, uwan tatang. Taaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarak tunog graduan ni Juna. Siyak ti mangimat siya kang kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Nagluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Kan dua kalding. Hehe, aghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wanan niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Tingka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay, adabadok dita. Tayo usarat nga agninenang. Tay ba yan? Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal dingkaw. Ay, saanan? Gastos laday ta. Adamot badok. Ay, no di mo kaya't agbati kan. Di kom umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamait. Ay, sige nga, Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis na kayo natatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga, Rod. Duha ang baboy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulad ta. Tapno awan may bagbagada. Win, nana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Basta agpaskan, bungga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga, Rod. Ay, sana all. Wan angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro akas giant ti kinatao na, nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngarken kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nanggagkumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta. Balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong naglutaw sine. Ala, kakalogaran. Agpapas kaya magan. Tadaw, tinapartay. Dua baboy, tinapartay. Ada pa lechon manok. Kaya ada karnit kaldeng. Ala, magang kalata. Kahit ba ti pandangan nyo kakabsat. Ala, manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang ibinlay ti kapadasan biya sa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi ide agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dahito yan ti bunga ti ado arigrigat may. Nakagraduaran dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabit. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Meta tata. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kamay iti rigat ti panagbiag.
Ay, dingding ganda, kakabsat. Ay, kung tatawag. Wait! Ay, sige, mga kailaang. Tarambakan tayo iti usta, ti panagraduaran ti anak kao. Kahit agyaman kami iti kadayaw, ngay may makiragrag sa kada kamay. Duwala nga, tinabati a baboy mo. Ay, sa nabalitan, dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Dapay ngay lako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao, kaglalapusanan tayo. Aglako-lako kakaditan. Ha? Ipasida tayo kadagiti tattao dagi jay tarakeng kao. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang paymet nga umuna tinagpunam Di kagim imot tamaday. Sana pa nagimot. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga no dain, agswildon to ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrabangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay pagrebangan na, anya kita sa adin. Apay, no sana gapu kadata nakalpas nga raw iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo ti sasawa mababakitan. Agluwas akong inton bigat tatang. Tain nag-agrebyo para iti board exam ko. Ay ke, good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo tapno makapasa ka, wine. Un tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulitak Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanan. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Dari, mabalin ti makitugawa, ding? Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundumiten. Ay, wala sir. Mabiit laan. Tait katagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan sir. Agyaman na ka, ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ding? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito'y. Nagtransient taklaan. No kaya't mo. Umay ka agnail iji pagababangan. Dapat mat may sa bakante ang kwarto. Mano ti abang, manong? Nalakalaan. No kaya't mo, sumurot ka kanya. Tap na makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Ano na? Ala, mapantangaro din adin. Timawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya? Apay, isan pa'y nga tanalpas ti pa nag-review na? Saan ka no pa'y may... Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamot din na pakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amagtan. Nabayag nga minan ajak makitkita ni ti lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad. Balasang kaw. Ay, kunak nagtrab-trabahon? Nabayag mo nga minan nga awan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kay manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga gluto wine. Ha? Adamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait Inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam mo. Nan,
Wangag paiso! Ay na, kablawan na kanak ko! Ay, ay, kablawan ka na kao. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam tiya na kao. Board passer tiya na kao. Lakay, tangiwa mo mamang, anya ka mutin. Ay na, marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinarigat ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Nakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatok kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita. Ibagam adagos tapat, gan may ngawan duwada. Kwa. Sapay ko mata, maawat yun ni Tito Anobio. Nobda, ya. Nobiyaw. Dan aya nobiyaw. Un, tatang. Naamamok, idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa nga kaskasara. Agtrabaho ka ba eh? Wan! Un, tatang. Romeo, di mo't ilaklakom ginwang mau. Ang tata, tadya mo lang maasikaso ngayon, way. Tabisya mo iti trabaho. Apayadam mo, yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay ah. Pangusaran nyo, ay. Pag blow out, jakab sa mau. Nya? Una man, o dagi baboy kang kalding nyo, ti partin niya. Kurang dagijay ah. Nayunak itinwang. Nagadungay, may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib. Dagiti tattao iti pamilya tayaw. Ay, nya? Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan anak ka. Tayin ton makatrabaho di kabsat mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko ka. Malala, kakalugaran. Magan kailang, wain, di kag babain. Ay na, nana maring. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wan na raw balasan ka. Kaslamot agpadayan da Bakit tayo, di kakatasyo. pa naggraduaran ti inauding anak mi ah. Ay na. Duwan, ti professional nga nakkaw. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, nana. Wain, katoy paray ba yatoy? Bayam, no kastate pakaragsakan na. Uray, tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay, masapol nga ibagbagana. Kaamutay mo day ta. Ay nabalasang ka, bay am dita. Mal, umay kakintinta mangan tamutin. Ipapasta ti mangan. Taado aputa, hiti sidaan. Ramanan ta amin a karnay ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta ah. Masukatan to itian adaw. Kahit napananmanan ni Jonah nga ay. Apay nga awang man dito'y malayan. Napan ija syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, so napanain. Agawid mo lang at ah. Wala, into na da masapulan na trabaho na. Anak ka, kumusta ti papan mo ija syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagijay offer da ijay. Kan nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil tao. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Maka nakasasaw, mate. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Ta saan kami pa'y nga agkasar iti nobyo. Ta agtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay nga masikog kan. Kanapay nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan, tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Ani makatawan ti anak mo, Jonah. Ay, kasanungay. Nagsapol ka ni ti trabaho?
Wen ko mangarod, tatang. Latad na kami ti mga wawer iti anak mo into na da trabaho. Wen ko ngam saan mat amabalin, tatang. Anya? Saan na mabaling nga? Masikugak matmanan, tatang. Ha? Ay, unay ka maten si Kati tao. Sini kong amanan to anak ka, ka amom nga pa'y trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha? Ikasan mo nga roda yung anak ko. Ha? Awan pa'y murnong ko tatang. Wen, tatang. Ay na. No kaya't yaw, gastusan nyo pa ilang ti panagkasarmikin ni Tito. Kasaming tubayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yung matagpaspas ken dito'y balay. Ha? Kasta unay asuron ti asawa kiti dayda gundaway manang biyanang. Inungong tan na ti anak May kat imbaga na nga gurnong dapay iti pagkasaranda. Nabayag santo nakaurnong da Jonah kantino iti kwarta anang kasaranda. Kat saan matan anay apply ni Jonah ti inadal na tanagsasaruno dagiti anak da. Kat no anya ti matgadan ti asawa na kas driver iso tiyan anay da. Kat ni matlakay agbababawe tamabaen gapoy ti imparparam magna iti kalabas. Kat bayat ti panangbagbagak ken kuana na amiris na met abiddot dagiti nga inararamid na. Alakastaan ti pagayam mo, Andrea. Halak anya nga rod ngay, talaga kasta. Masyanak lang iti asawam, ama ka isamak. Tainununan na mga minti pasamak iti masakbayan. Imparparam magnapiman, ti anak yo. Sa bagay mawatan matkit de, ta syempre proud iti anak yo. Ang nasubraan na mga minti nagpasikat. Anya ngay, nasukal lakit nga rudan. Ang mala, adan tulat tamo siguro na pintas agasat nga guroray kada kayo kan iti anak yo. Nalabit sa balin to awagas. Kat na nyaman day tawagas, day tati di tay maibaga. Basta itultuloy yo, ti kinasaya at yo iti padayo at tao. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Andrea. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello everyone! At timanan to gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Kan mangkabkablaaw kada kayo itinaragsak kanimbag nga oras yo amin. Kat sapay kumataglaplapusan na nabindisyon, tidumtang ititunggal maysa. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdangag iti kabarbaro nga episode. Amay patangatang dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Mary saan napod no nagantintay drama. Ngam sakpay na makablawa mampay da Malarin Laron kan Arlene Kasugo dita Tubao La Union. Kanaminan nga buybuya kanang dangdangag dita Palengke ti Tubao La Union. Hello mat kani Maganay Lolita dita Hong Kong, kani Warlito Ibarra dita Tarlac. Kastiman ti kunahan ni Kabsat Mary. Dear manang biyanang, at dalalaki na kain labak iti kastaunay. Nagbalina kapaspasurot kan kuana iti amin na gundaway, kat binulsaknak tinakarwa panagayat ko kan kuana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Linaw ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga yayatan nak mapangay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya ka, Mary. Awan marami da. Pinikot da. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak namin nagti kakabsat ni Angela. Bakas ka no ti pagbanagat no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatana, baka agsikugak. Saan? Ni ka matanagan. Ta din tumapasamak da ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patsinag. Sorry talaga, uy. Nalaw anak lang. Nabartikak namin hindi. Isa nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapap ko ang asawaan. Ngam, awan maramidap. Isa sapay ko matamaawatan na.
Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasi Mary ha. Di ka makyas asawa iti sabali. Ha? Apay nga alapdan nakat mga sawa kang arudan iti sabale? Pakasaran kan tumat lang. Iso nga orayan na kuhan. Urayan nga. Kasano data? Duwa tayo kasar mo kit din. Kan papanamaya, apay nga ko na mga urayan ka. Orayan nak amabalo. Anya? Inka man ayaban di ka anak ta mangan tayaw nildang. Inayaba ako ngam di namot kayak ti umay. Agsang sangit lata ni jay silid na. Apay, adyat sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano la iti naudi ang nagkuyog na nakaragsak na. Wan nga roda. Iso ang nasakitan iti husto ta biglaan ti panagsinada. Diya mo ano agpaiso a pinikot da jay lalaki. Kastamat istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimat nga ro di ka anakak ano kasta. Wan nga roda. Hanggang talaga kasta. Anya nga rod ngay. Awan mabalay. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay x na. Inka mga na Mary, may saldawan na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tati kasar da, uncle. Siyak tinobya nang sa baliti kasar na. Ay na, awata mong tigasat mo, balasang kaw. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, tanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amam. Amang ano talaga alino ko nakalaang. Haan, uncle. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw da lang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya mong naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha, lukas ta, boss na, jay ikasar na. Uwan, uncle. Driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin mo tag kasardan. Awatem tigasat mo. Agpatibkar ka. Kat pilitam alipatan da dya alalakay, ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay, tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguro ti karagsakan a babae dito irabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kanawanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela, Intaghanimon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti aghanimon. sige, sikati makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam ti ta cellphone maon. Wanan, uncle. Naghanimundan. Talagang agasawadan. Ay na, tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupos da aladawan ti ex mo Ada masakitan ka no kasta. Kaano nga tanga makamubunak, uncle? Basta likli kam pa'y laabuyaan, nagiti ipupos da aladawan da. Tapno makamubuon ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo, aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, uncle. Ha, di mo kunaan na kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumatlang day dyan no mabalo. Anya, Unuhaan, baka no ag-apada nga katagsinada. Sigurado nga subli anak matlang. ay sos, sana nasaya at ti kasta pampanurutam miray. Lipatam kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiim na yatam.
Ano di tati mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle. Iso lang tilalaki nga na ikari kanyak. Iso lang tilab ko. Ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak JX ko, Uncle. Maturo ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa yung makaturog, love. Sumarunak to, Wen? Ay, sige garod, love. Tado siya. Makaturturog akon. Nabanuga ka nagkapoy ti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Lain ba garabiin? Kamusta ka? Kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaroy din nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madanagan. Kapamarang lang nagyay. Ha? Mas napula pa kisama ak ti asawa. Tapos sana gumura kanya. Baka mangag na kaigtangay. Saan? Parimwara kiti silagmi. Nakaturugan. Ngam talaga ka di nga siyak tilab mo. Uwan Mary. Uray katduak niya ngayon si kalat pati sapsapulat. Kailiw kan. May liliwak matan kanyam, Sana bali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kumaasa na mabalin ngay. Basta ilimad ka, wan. Lalainan tati agiliman. Tapno awan to kimakadoktal iti araminan ta. Kaano ay ang amin nga mabalo ka? Umadanin. Iso nga orayan na, kuwan. Tanong mabalo ak. Ikasar ka alagos. Mga manong nga tangay nga tawan sa kanto mabalo. Dahil may saawan no 2 taon siguro. Sana bala mabit lang ang orayan daytan. Kan mariknak. Nakapsutan niya ang hela. Kan adong ti marikrik na ang sakit iti bagina. Kastaya. Wen. Iso nga anong ti aguray, wan. Orayan na. Di ka makias asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Day, nagbakasyon ka man gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kanawa simbangput ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimaar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka, wano, baro ka pa Baruak pa'y tata. Umot ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak namin masangot ti agarang. Bisiyak namin ititrabaho ko siya abroad. Ay, dahi talang Angam day. Kita mahata ang mga mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid jibalay da. Ta saan nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadan. Iso nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino nga imot ti saan nga kursunada kan ni Mary? Kat nagpintas? Ay, armaman nga ron baraw. Kababain sangot tata. Baka jak may kari. Ay, kat padasim lata nga arman Anyat amam. Ang mga nusikagayam tinaikaray aparakan kwa Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbiro kalangan iti sabali nga aramam niya.
Pasensya ka na nga talaga. Uray kasta ti kunam. Sana klata mapukawan tinamnama, Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta raman kalata, Mary. Agsardangak to siguro. Hinton makiasawa kan ti sa bali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek kat nasingpot abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Tasiman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga yayatan, Uncle. May mayat mo't nga dayo ni Derek ang JX mo. Anya mo't JX mo nga ay istambay. Ay, bastahan ako nga makiinayat, Uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit din ni Derek. Nasingpit ang baruday jay. Manmanaw tikasken kwa nakasingpit. Nagagat pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal jay kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, ano rin, malipata madagos, tinaramin jay ex-moken ka. Isunga agpanunot ka na imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lata ayo jen, kada ti panunot na. Agasimot ngamin tinakunanan ay, urayan na ka no nga aga pa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga sinubyan da. Anya? Kena ko na pa ay, ano mabalo ka no di ex na, ag sinubyan da. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti na Wan nga raw. Langasawa lang arudan, gamdi na pala iwaksi iti panunot na. Agad, saan ba't siguro akas ka rin Iniinot tulat ta siguro Di ka ganat, lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa love. Kuyugak ni nanang ko amapan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabannog ni nanang. Well, love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Ingkalatan mga ala ijay wallet ko. Amo mati ayan na. Manungay ti anak, love. Ay kat makaamu ka. Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyaman nga rod, love. Talaga nagsingpot ka. Sa anak nagbabawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakagdi baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lamay lasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak. Sa bagay, uray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlang tatay. Oh, kailiw kan, Mary. Ay, oray siyak mata. No amom lang per. May ngaililiw ko kanyam. Gamsabali mat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mat imbagakken ka, apinikot naklang di asawag. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas sikalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, kat tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidag to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabali, wan. Urahin nak, wan. Uwan, si kala nga talaga ti love ko. Hang ko nga maibawing iti sabali tirik na kanyam. Ay uwan, ada nga nagkulit nga mangararam kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasublay di balay da angkal ko. Sino mo ta? Karo babi matlanga, si man iji abarun. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyara na ka, papanawa madagos. Uwan, hang kang agdanag. Awan matlang tirik na kanya na.
Si kalata ti panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana bala, ita mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga no, dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Win, umadanin ti apit na dyan. Iso nga umadanimit tan ti panakabalok. Agden natan ton. Ano samlaay nga arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, kaya't naktumat lang. Marikirik nakdata tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abag-bagaan di ka anakak. Mga klonken ka. Mayat ko mga rod naklunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki Jay Barko. Kaano ay ti panagsublem baraw. Into no may abulan pa yung matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapuner mo. Patsag amain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko mga tata. Love, kumatang taman iti motorsiklo. May mayat na ilusot iti traffic. Anya, kabutbutang samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tayo nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikati maka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaw. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali anobyo nan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na nadamanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama lukwen damanan. Ni ko madirect ti kayat ko aparakin kwa na. Ta nasingpet. Ken nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayati puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Ta adayo ba si talugar? Wan nga ruda. Iso na lang tama bano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin mo dyan kotse ni Angel at usaran ta. Ta amang ano at makakita. Naimbag ki motor. Ta saan daw na yung mabigbig. Ay, sabagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la pa nagura yun, Mary. Mabalo akton. Wan makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka magkias asaway ti sabali. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsiklaw, Mary? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka? Kat boyfriend ko uncle? Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Ay, kwa, taga sa bali nga ili. Limbag ano nasingpet matlaan. Wan Iso siguro te kasi singpatan nga lalaki ito'y loson. Nay, tama. Tama nga no maulit tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mary, umay ka manganan. Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. Apayan, Mary. Andat mapaspasamakin kan. Min kakitaan masikug samad tan di ka anak kam. Ayabam nga rodan tinobyam diti balay. Ta kasaritak. Taday, masikog kamot gaya man.
Busy pa nga min tadta, Uncle. Ay, basta ibagam, kakayat ko ang makasarita. Sana mabali na may tantan tiyo umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti darakil na. Tapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, love. Agawid akmat ladagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanuto, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sa nabalay, ta agan anadak, love. Nagahalid ako, pare. Itulot ka na, pare. Tanay, naparsagkan. Warsaan, maturog ka niti paray. Sana, pare. Kabalak. Di ka matanagan. Makasangputa kasi kakarad ka di balay, may. Nay, alat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo ah. Ay, umay katasit ganta. Nanay, Eugene! Apay nga bate na kami matan. apay, sino ayo dyan ti sangsangita, Miray? Eugene, ama na to si Kuko, Uncle. Nadisgrasya ka nukat na tayan. Anya, sino ayo dyan? Ni Eugene na nga ex ko. Anya! Anya ngay itan. Agsikugkan abalasang tanatangken met ngamin ti ulam. Uncle, Liblibas mo met gayam tinakisinsin-narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot met tahen ka anakan. pakawanan dak, Uncle. Nagbidutak, nagbasulak, nagpaiturayak nga miniti nalaos nga panagayat ko ken ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, ket inlibas mo met ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kumantibiyag mo ita. Kat awagan nyo ha, taibagayo nga umay nakpasyaran manan. Ay sanan, kababain. Ha? Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Impas ngay ko nga ron anak ko kat nagpursigi ka nagtrabaho para iti masakbayan na. Iso anak igasangga sa tak iti balasiw taaw. Dangkal kan antiti nang ibatsak iti anak ko, kat itadakkalan kan agis iskwelan. Sa anak matan anakin nayat pay, ingkarik iti bagik at tilatan anak ko ti pangibukbukak iti atensyon ko. Alakastan, tigayam mo, Mary. Alagagayam, di tanti nagpatinggangan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose, parity script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.